Reka twongere tubasuhuze ari nako tubaha ikaze bakunzi b'inkuru mama official mu makuru yo kuri uyu munsi wa kabiri tariki ya 12 ukwezi n'ukwa gatanu umwaka wa 2026 dore ingingo tuje kurebera hamwe rero. Amakuru ari kuvuga ko ashobora kuza kuba impinduka zikomeye cyane mu buyobozi bw'igisirikare cya MAA23. Aya makuru ari guturuka he? Ese impinduka ziri kuvugwa mu buyobozi bukuru bw'igisirikare cya MAA23 zaba zihagaze gute? Inkuru ndaje nyikuramburire mu kanya. Kurundi ruhande niki ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'ingabo z'u Burundi kuri uyu munsi wa kabiri bongeye kugaba ibitero bikomeye cyane muri biriya bice bya za Minembwe. Ibi babikoze mu gihe M23 yari kuva muri Plaine de Ruzizi, ariko amakuru akerekana ko ingabo z'u Burundi na FARDC bagabye ikindi gitero hariya muri biriya bice by'Minembwe. Amakuru atugera haravuga yuko ibi bitero byangirije ibintu byinshi cyane ndetse n'abaturage bahaguye. Iyi ngingo turaje tuyirambure mu kanya. Kurundi ruhande kandi niki ingabo za FARDC zikomeje kongera ingabo nyinshi cyane cyangwa se igisirikare cya Kongo gikomeje kongera ingabo nyinshi cyane muri territoire zigera kuri 3 zo muri Kivu y'Amajyaruguru. Iyi ni territoire ya Walikale, territoire ya Masisi, territoire ya Rubero. FARDC iri kuhongera ingabo nyinshi cyane n'ibitwaro. Kuki FARDC iri kongera ingabo nyinshi cyane n'ibitwaro muri izi territoire 3 zo muri Kivu y'Amajyaruguru? Hano twaje kumenya impamvu zayo, turaje tuzibagezeho. Kurundi ruhande b'abanyamulenge bakorana na President Tshisekedi, abanyamulenge murabazi bakorana na Tshisekedi n'u Burundi, bamwe bari muri guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikuriwe na President Tshisekedi, abandi bakaba bari mu ngabo za FARDC banarwanya bene wabo muri twirwaneho. Amakuru ari kwerekana ko ibi babayeho ari ibintu bitari byiza cyane, bagiriwe cyangwa se bahuye n'ibibazo bikomeye cyane. Nibihe bibazo rero? Bano banyamulenge barimo Kongolo, barimo General Masunzu n'abandi bagiye batandukanye barubera ngabo. Nibihe bibazo bibabayeho mu gihe bigaragara yuko rwose ari inkoramutima za President Tshisekedi akomeza gukoresha rwose kugira ngo arebe ko yakongera kwigarurira abanyamulenge. Ndaje nkwereke rero ibibaye kuri aba bagabo bakorana na Kinshasa ndetse n'igihugu cy'u Burundi. Turaza kunyarukira muri Sange nyuma yaho Wazalendo basabwe kuva muri kare gace ka Sange. Amakuru ari kwerekana ko ibintu byakomeye cyane, aba Wazalendo ntago bari kubyumva ndetse urugamba rwakomeye cyane muri biriya bice rwose bya za Sange. Wazalendo badashaka kuva Sange, FARDC babwira ati murahava. Ese aya makuru yabateye gute? Hari amakuru atugezeho kuri uyu munsi wa kabiri tariki ya 12 z'ukwezi kwa gatanu 2026 avuga ko abarwanyi ba M23 bari bavuye muri Luvungi mu masaha y'ijoro ngo bashobora kuba bagarutse kuri aya manywa yo kuwa kabiri. Ese aya makuru ari guturuka he? Nibyo koko M23 yari yavuye Luvungi nimugoroba cyangwa se ku munsi w'ejo mu masaha y'ijoro yaba yagarutse Luvungi? Hano rero nagucukumburiye amakuru, izi ngingo zose ndaje nzikugezeho. Amakuru yo ni menshi cyane, turaje turebere hamwe uko situation zihagaze, amakuru y'imirwano, itegurwa ry'imirwano, intambara za politike na diplomasi. Aya yose ndaje nyakugezeho nandi ntakubwiye mu ngingo niko bihagaze niko biteye. Mu kanya rwose ndaje duhite tuyarambura, ariko ngusaba gukora like bituma Google idukorera recommendation aya makuru yacu kayageza ku bantu benshi bashoka. Kubwizo mpamvu niba ukunda inkuru mama official wakora rwose like, nturangiza aya makuru udakoze like, ukore subscribe, turebe ko twagera no ku 30. Ariko dushimira cyane abamaje gukora subscribe bakinjira mu muryango mugari w'inkuru mpamo official. Twagiye rero amakuru ari kwerekana ko mu mutwe wa M23 cyane cyane mu gisirikare hateganyijwe impinduka. Ntago ziraba ariko zirateganyijwe. Na amakuru yo kwizerwa rero turi gukura rwose imbere yuko mu buyobozi bukuru bwa M23 hagiye kuba impinduka. Bamwe bari abayobozi bafite inshingano bagiye gukurwa muri izo nshingano bahabwe izindi. Hano rero hakavugwamo nk'urwego rushinzwe ubutasi rwa M23. Amakuru aravuga ko bashobora kuzana undi muntu mushya ushobora gusimbura Colonel Nzenze, ariko Colonel Nzenze nawe agahabwa izindi nshingano. Harandi makuru avuga yuko rwose ku buyobozi bukuru bw'umugaba mukuru wungirije bwa M23 ashobora kuza undi muntu, General Byamungu nawe agahabwa izindi nshingano no mu zindi nzego zigiye zitandukanye z'igisirikare cya M23. Aya ni amavugurura rero ateganyijwe mu gisirikare cya M23 mu gihe gito kiri imbere. Nakubwiye ko ataraba ariko birateganyijwe, kandi aya makuru nayo kwizerwa kuko twamajije kuyacukumbura. Reka dute twihuta cyane rero tugomeza nandi makuru yacu. Amakuru ari kwerekana ko ngo Wazalendo bari kuvuga iki? Wazalendo bari kuvuga ko abarwanyi ba M23 ku munsi w'ejo hari kuwa mbere tariki ya 11 z'ukwezi kwa gatanu 2026 mu masaha y'ijoro abarwanyi ba M23 ngo bavuye hano mu gace ka Luvungi. Murabizi ko naho bagombaga kuhava bagafungira Gatogota, dore ko utundi duce twose uhereye za Kabunambo, Sange ukazamuka rwose ukagera za Nyakabere, za Cyankunda, za Rubirizi, Bwegera, Mutarure, utwo duce
twose batuvuyemo ndetse na mu masaha ya nimugoroba bari bavuye muri Luvungi. Nyamara amakuru ari kutugeraho kuri uyu munsi wa kabiri tariki ya 12 z'ukwezi kwa gatanu 2026 aturuka muri Wazalendo bari kuvuga ngo M23 abarwanyi bayo bafite n'intwaro ngo basubiye muri Luvungi. Niko Wazalendo bari kugenda bavuga rwose no kuri social media, nabonye bakomeza kugenda babikwirakwiza ati mugende gake mube mwitonze, ati kuko twamaje kumenya yuko M23 yongeye kugaruka muri Luvungi uyu munsi kuwa kabiri. Urumva iyo ni version ya Wazalendo. Twagerageje rero guhamagara imboni zacu ziri muri Kivu y'Amajyepfo kugira ngo ziduhe ukuri. Icyo koze haje kuba ikibazo cya connection, gusa aya makuru turakomeza kugenda tuyakurikiranira hafi. Ni gute M23 yasubira Luvungi mu gihe isabwa kuba ifungiye Katogota, ariko Wazalendo bo barabyemeza kuziye mpamvu. Rero amakuru aravuga ko kugeza ubu Wazalendo babuze uko bagera muri Luvungi. Ni nayo mpamvu rero bakomeje kuvuga ngo yahavuye nimugoroba, atariko kuri uyu munsi yongeye irahagaruka. Twikomereze n'andi makuru yacu. Amakuru ari kwerekana ko igisirikare cya Kongo, ingabo z'u Burundi bongeye guhagurutsa amadrone kuri uyu munsi rwose wa kabiri. Kuri uyu munsi wa kabiri ni tariki ya 12 nkuko nabikubwiye, igisirikare cya Kongo n'ingabo z'u Burundi bahagurukije ayandi madrone bagaba ibitero bikomeye mu bice bikikije Minembwe. Hana makuru akavuga ko bagabye igitero gikomeye cyane hifashishije drone mu gace ka Ilundu. Amakuru avuga ko ibi bitero bya drone bizarasha amabombe yangirije insengero z'abaturage b'abanyamulenge. Murabizi ko bakunda gusenga Imana, ubwo rero drone yibasize insengero z'abanyamulenge. Amakuru akavuga ko hari abandi baturage bashobora kuba babiguyemo. Ni igitero ingabo z'u Burundi FARDC bakoresheje drone bagabye Minembwe. Nyuma yaho nyamara M23 iri kugenda iva muri Plaine de Ruzizi yivuga ko yabikoze kugira ngo ikomeze yubahirize ibyo yasabwe mu biganiro hagati yayo na Kinshasa hariya mu Busuwisi ni Doha muri Katari. Nyamara mu byo M23 yumvikanyeho na Kinshasa, ubwo harimo gusubira inyuma kugira ngo byubahirizwe, ariko Kinshasa muri kubona ko itari kubyubahiriza kuko agahenge no kutagaba ibitero nabyo biri mu byasabwe hariya muri biriya biganiro kudakorwa mu ubwo buryo, ariko Kinshasa yo ntago iri kubyubahiriza. Nyamara M23 yo iri kubahiriza ibyo yasabwe mu gihe Kinshasa itari kubahiriza ibyo yasabwe. Ibi ngibi rero bivuze iki bakunze b'inkuru mamo official? Ubwo namwe mwaduha ama comment kuri iyo ngingo, dore ko iki gisirikare cya Kongo n'abarundi rwose bagabye bino bitero kandi byari bikomeye cyane. Drone irasherundu yangiza insengero cyangwa se isenya insengero z'abanyamulenge. Reka dute dukomeza n'andi makuru yacu twihuta cyane. Amakuru ari kwerekana ko igisirikare cya Kongo gikomeje kongera ingabo nyinshi cyane hariya muri teritwari ya Walikale ndetse no muri teritwari ya Masisi, muri teritwari ya Lubero. Murumva ko ari teritwari zigera kuri 3 muri Kivu y'Amajyaruguru. Ni igisirikare cya Kongo cyongereza ingabo n'ibitwaro bikomeye cyane. Nyuma yaho n'ubundi abarwanyi ba M23 bavuye muri Plaine de Ruzizi, nubwo Wazalendo bavuga ko intare zasaramwe ngo zaba zasubiye hariya muri Luvungi, ariko turaza kubiverifia turebe neza, imboni zacu nizo ziraza kubitwemeza tutitaye kubiri gutangazwa na Wazalendo. Urumva ko irava Plaine mu gihe igisirikare cya Kongo kigaba ibitero Minembwe, ku rundi ruhande kikongera ingabo nyinshi cyane muri teritwari ya Walikale, muri teritwari ya Masisi mu gice kigenzurwa n'izi ngabo za FARDC, Wazalendo na FDL, no muri teritwari ya Lubero mu gice kigenzurwa na FARDC, kuko hano hose yaba muri Lubero M23 ifite igice kimwe, FARDC Wazalendo bakagira ikindi. Muri teritwari ya Masisi M23 ifite ibice hafi ku kigero cya 90%, 10% rigasigara mu maboko ya FARDC ndetse na Wazalendo na FDL. Iryo 10% ryo muri Masisi rero niho FARDC iri kongera intwaro n'abasirikare benshi cyane. Muri Walikale ho M23 ifite uduce duke cyane. Urebye Walikale hafi ya yose iragenzurwa na FARDC na Wazalendo, hano hakavugwamo na za FDL. Izo ntwaro rero naho ziri kuhaza n'abasirikare benshi harimo n'abakomanda. Amakuru aravuga ko nubundi igisirikare cya Kongo kiri kubona uburyo M23 isubira inyuma muri Plaine de Ruzizi, ati reka tubafatirane no muri Kivu y'Amajyaruguru tubagabeho ibitero bikomeye, turebe ko twakwisubiza ibice batwambuye muri teritwari ya Walikale, turebe ko twakwisubiza ibice batwambuye muri teritwari ya Masisi ndetse na Lubero. Gusa ndi makuru akavuga ko muri ibice byo muri teritwari ya Masisi nubwo nako muri ibice byo muri Kivu y'Amajyaruguru muri izi teritwari 3 nkubwiye harimo Masisi, Walikale na Lubero, nubwo FARDC ikomeza kongera intwaro nyinshi cyane n'abasirikare, M23 nayo iri kubigenza gutyo. Hano rero ukabona yuko hano rushobora kuza kwambikana rwose hano muri ibice bya Kivu y'Amajyaruguru. Niko bihagaze. Mbere yuko tujya ku majwi dufite hano n'andi makuru agiye atandukanye, amajwi dufite hano uraza kuyumva ari mu butumwa bukomeye cyane.
reka tubanze tujye kuri iki kibazo cy'abanyamulenge bamwe bakikije Perezida Tshisekedi benshi bakunda kwita ngo n'utugara. Babita utugara, babyitwa na bagenzi babo b'abanyamulenge kuko ngo bagiye ku ruhande rwa Kinshasa no ku ruhande rw'u Burundi kugira ngo barwanye abanyamulenge bene wabo b'iminembwe bibumbiye mu cyiswe twirwaneho banakorana na M23. Murabazi hari abagabo harimo witwa Kongolo. Amakuru ari kwerekana ko hari umugabo witwa Kongolo. Kongolo muramuzi niwe Perezida Tshisekedi aheruka kohereza iminembwe. Uyu mugabo witwa Kongolo, umugabo witwa Masunzu, umugabo witwa Ruberangabo n'abandi bagiye batandukanye ngiye kubereka batangiye gusubiranamo. Barasubiranamo gute kandi bari mu butegetsi bwa Tshisekedi bari kwibere? Ibi nibyo ngiye kuza kukwereka mu kanya, ahubwo reka tubanze dutumikire gato Muganga Tembo, uyu musaza rwose w'umunyekongo uvuga ururimi rw'ikinyarwanda. Muganga Tembo abarizwa muri Kivu y'Amajyaruguru aho yabaye kimenya bose kubera ikirero, yabaye kimenya bose kubera kuvura amarozi atandukanye. Hari amarozi bakoherereza akaguteza ibibazo mu buzima, akaguteza ibisazi, akaguteza n'ibindi bibazo byinshi cyane. Hari abohererezwa amahembe, murabizi amarozi bakoherereza akaguteza ibibazo mu buzima. Ayo Muganga Tembo arayavura kandi yagiye avura abantu benshi. Hari amarozi y'amatamikano yabashobora gushirira mu byo kurya, ayo bashobora kugushirira mu byo kunywa, wabishira mu gifu cyawe ubuzima bwawe bukagenda nabi cyane. Niba waragiye ahantu hatandukanye bikananirana, nabwo wagana Muganga Tembo. Hari amarozi bagutega y'amatambukano, ayo ngayo naguteza ibibazo bikomeye harimo imidido n'ibindi bigiye bitandukanye. Ayo marozi y'ubwoko bwose cyane cyane ayo bakoherereza n'aya y'amategano n'aya ngaya nyine bagushirira bagutega mu biryo, ayo ngaya Muganga Tembo yose arayavura. Kandi uyu mugabo amaze igihe kirekire rwose muri uyu mwuga muri Kivu y'Amajyaruguru, arazwi cyane aho abantu benshi bamugana rwose bakomeza guhura n'ibyo bibazo. Mugane rero arakuvura niba ufite ibyo bibazo, niba ufite ibibazo by'igifu n'ibindi bigiye bitandukanye, Muganga Tembo nabyo arakuvura akoresheje imiti ya Kinyarwanda. Aboneka kuri izi nimero zikurikira, kandi nimero iri no kuri WhatsApp waba ushaka kumuhamagara cyangwa se kumwandikira. Ni izi zikurikira: +243 85 04 95 053. Reka nsubiremo: +243 85 04 95 053. Gana Muganga Tembo rero akuvure ayo marozi y'ubwoko bwose nk'uko nakomeje kugenda mbikugezaho. Amakuru ari kwerekana ko umugabo witwa General Masunzu, umugabo witwa Kongolo ndetse n'abandi bazwi nk'aba Ruberangabo, umugabo n'uwitwa Ministre Gisaro, amakuru ari kwerekana ko bano batangiye gusubiranamo. Hari n'undi witwa Tawindi, undi witwa Tawindi aba ni abanyamulenge. General Masunzu, Kongolo, umugabo witwa Ruberangabo n'undi witwa Tawindi ndetse na Ministre Gisaro. Aka ni agatsiko k'abanyamulenge kagaragiye Perezida Tshisekedi. Ubona ko Tshisekedi anabakoresha mu kurwanya abanyamulenge bene wabo. Mwanabonye ko ejo n'ubundi Tshisekedi yohereje Kongolo ari kumwe n'abagabo bitwa abagabo bitwa General muri Yakutumba, bajya gusaba abanyamulenge kugira ngo bajye ku ruhande rwa Kinshasa ndetse n'u Burundi bitandukanye na twirwanaho na M23. Bano rero basubiranyemo kubera ikirero, barapfa amashyari. Ubundi uko byari bimeze, umugabo witwa General Masunzu n'umugabo witwa Ruberangabo barabatoni kwa Tshisekedi, ariko bameze nk'abashizwe ku ruhande. Amakuru akerekana ko Perezida Tshisekedi ari gushira imbere cyane ndetse yashize kwibere umugabo witwa Kongolo. Umugabo witwa Kongolo rero ngo bashizwe kwibere cyo kimwe na Ministre Gisaro. Abangaba ngo nibo Tshisekedi ubu ngubu ari kwitaho cyane. Mu gihe rero General Masunzu na Ruberangabo babonaga ko Tshisekedi ari we yitagaho cyane, anaha misiyo zikomeye. Ariko abangaba murabizi General Masunzu aheruka no gufungwa, aza gufungurwa. Ruberangabo rero muri iki gihe Tshisekedi nawe ngo ntaga kiri kumwikoza, ahubwo Tshisekedi ari kwikoza umuntu witwa Ministre Gisaro ndetse na Kongolo niba ari gukorana nabo cyane. Amakuru akavuga yuko rero byateye isari umugabo witwa General Masunzu, undi urimo Ruberangabo n'undi witwa Tuwimbi, Masunzu na Ruberangabo. Amakuru ari kuvuga ko bafite isari umugabo witwa rwose Kongolo ndetse na Ministre Gisaro. Ati Tshisekedi yari yaradushize kwibere, none ari dukuyeho arishizeho Kongolo ndetse na Ministre Gisaro. Nuko nguko bihagaze rero. Kongolo nawe akavuga ati ibyo mwavuga byose nge ndi kumwe na Perezida Tshisekedi kandi nzaguma kwibere. General Masunzu rwose ahekenya amenyo, umugabo witwa Ruberangabo ahekenya amenyo n'umugabo witwa Tuwindi. Aba banyamulenge rero ni ibibazo bakomeje guhura nabyo by'amasari bishingiye nyine ngo mu kwiyegereza Tshisekedi, ngo bamwe ari kubashira kwibere abandi ari bakuraho. Nyamara abanyamulenge bose bakorana na Perezida Tshisekedi, ariko amakuru akavuga ko muri iyi minsi ari kwiyegereza cyane Kongolo na Ministre Gisaro. Urumva rero ko amasari burya ntaho ataba. Reka twikomereze n'andi makuru agiye atandukanye. Hano rero mfite amajwi agaragaza yuko igisirikare cya Kongo kiri gukoresha amadrone kikajya kuyanyanyagiza muri biriya bice by'iminembwe. Ariko
ntabwo ari amadrone kiri kunyanyagiza sori, ahubwo aya madrone ari kugenda akanyanyagiza ubutumwa mu barwanyi batwirwaneho. Mu butumwa rero buri kwiza impapuro ziri koherezwa n'ayo madrone akagwa mu barwanyi batwirwaneho, aravuga ati arasaba abarwanyi batwirwaneho ngo gushira intwaro hasi bakishikiriza ubutegetsi bwa Kinshasa ngo bakareka gukorana nayo mu 23, ni nko gusaba abarwanyi batwirwaneho kumanika amaboko. N'ubutumwa FARDC iri kohereza Minembwe mu barwanyi batwirwaneho ikoresheje ayo madrone, ati rwose mushira intwaro hasi muri abavandimwe bacu, nta kibazo dufitanye namwe. Ati hano rero reka nze nkumvisha aya majwi rwose muvugizi watwirwaneho n'ababyivugira mu magambo ye. Imbere yuko ndi busubise ico ngico ca president, reka tunababwire kuko noneho atari byo gusa bakoresha ko barazana drone bakazihambira hama megaphone bagenda bahamagara ngo tudepose imbunda ngo dusurrendinge mbega twegende tuje kwiripotinga. Leta turashaka kugira ngo tubamenyeshe kuko abaza bakora ibyo ngibyo nabarashwe bagatawanyika bakabura iyo berekeza. Turacahagaze mu birindiro byacaho mwagahagaze iriya kumarango mu mbeho ya Nyaruhinga niho mukiba. None ko muraza kubeshesha abantu hano ko baratibura n'inzandiko bakazishira mu macupa akaza kikubita hasi yamara kumeneka inzandiko zikaja hasi zitubwira ngo tugende turi kwiripotinga ko barashiramo n'igihumbi n'ibihumbi bibiri. Kameme murekere gusabota abantu mutekereza kuko tugeze kuri point yo kubura igihumbi c'amakongomani n'ibihumbi bibiri. Ninde babwiye ko twishwe n'inzara, ninde babwiye kuko nta mafaranga dufite. Rero leta nive mu bintu by'ubustupid ivyo bihaye bakora byose n'ubuswa, ariko dushaka kugura tubabwire yuko duhagaze neza. Mwana niwe kumanuka ngo muze, turacahagaze hano turabategereje. Naho ubundi urugamba ni rwarundi. Ngira ngo mwamwumvishe uwo ni Colonel Rugabo ati bakomeje kutwoherereza impapuro rwose bakoresheje amadrone bakaza bakayadutamo twe nk'abarwanyi batwirwaneho badusaba ngo gushira intwaro hasi tukiyunga kuri FARDC. Ayo nama irakomeye cyane rero ari gukoreshwa n'igisirikare cya Kongo kugira ngo twirwaneho yitandukanye na M23 muri bira bice, twirwaneho yigire cyangwa se ku ruhande rw'igisirikare cya Kongo n'abarundi. Ariko mwumvishe nkuko bivuzwe n'uyu muvugizi w'abarwanyi batwirwana hati ntago dushobora rwose natwe amafaranga turafite kandi icyo turwanira twebwe n'uburenganzira bwacu. Reka tujye muri Sange rero. Muri Sange rero ubwo mfite amajwi hano, reka wumva uko bihagaze muri Sange. Biri mu Giswahili nanjye ndaza mita ngusobanurira mu Kinyarwanda, we yumve ryose rino jwi ndaje ndi gusobanurira mu Kinyarwanda. Wazalendo wanawasili Sange muda huu wa saa 1:40. Wazalendo wanaingia wengi kwa furaha, tena kwa furaha kabisa. Wazalendo bayingira bayingiri barabara ryoshira bari gwetiriri. Wazalendo wanawasili Sange kuzishakulo abandi bagendayo. Bwiza yoshika nyunda bazalendo baguma bafitanyika bagendayo nakubwira kayaka. Mama wa Sange Luyenge lwayingira mtama blessed panini president wa Burundi. Wazalendo wanawasili muda wa masaa 1 za asubuhi. Ni hatari nakwambia, ni hatari. Urumva ko uyu mugabo ari kuvuga ko Wazalendo ejo ku munsi wejo uziko bageze mu mujyi wa Sange bari kumwe na FARDC n'umugabo witwa General Ngomanzito. Uyu mugabo witwa Ngomanzito akaniyemera cyane ati burya ntimubone M23 yaravuye hano muri Plaine de Ruzizi hano Sange mugire ngo ni kubushake. Ati nuko yarizi ko tugiye kwigabaho ibitero bikomeye igira ubwoba isubira inyuma. Mwarabibonye ba Ngomanzito n'abandi Wazalendo. Ubu rero amakuru akavuga ko Wazalendo basabwe kuva muri Sange bakajya gufungira Kabunambo, nyamara amakuru ari kwerekana ko Wazalendo batari kubyumva neza. Ibi byatumye rero ku munsi wejo ubwo bwose bakurwaga mu mujyi wa Sange Wazalendo bashaka kwanga, bituma bararasana ku rwego rwo hejuru, ndetse barasana n'igisirikare cya Kongo FARDC. Niko amakuru akomeza kugenda byerekana. Murumva ko Wazalendo bari kuva muri Sange ariko batabishaka, babanje no kurasana n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ndetse hari n'amakuru avuga ko imitwe itandukanye ya MAA23 yibumbiye mu kiswe ya Wazalendo nayo yaba yasubiranyemo kubera kutabyumva kimwe. Ati ni gute mudukura muri Sange hagasigara FARDC gusa n'ingabo z'u Burundi? Ati nakwe tugomba kuhaza. Hari amakuru avuga ko rero nubwo Wazalendo rwose byagenze gutyo, bamwe bamaje kugera Kabunambo, ariko bavuga ko iki cyemezo kigomba gusubirwamo bakagaruka muri Sange. Bitagenda gutyo bo bakagaruka muri Sange barwana na FARDC. Ese biraza kugenda gute nyuma yaho M23 ivuye muri ibi bice?
reka dukomeze dutegereze. Reka tunyarukire gato mu gihugu cya Uganda, aho Perezida Museveni yarahiriye kuyobora igihugu cya Uganda mu yindi manda y'imyaka 7. Perezida wa Uganda Yoweri Guta Museveni yarahiriye gukomeza kuyobora iki gihugu cya Uganda muri manda ya 7 inyuma yo gutsinda amatora y'umukuru w'igihugu aheruka kuba muri Uganda. Uyu muhango wabereye mu gace ka Kololo, witabirwa n'abayobozi batandukanye bo mu karere no hanze yako, abasirikare bakuru ndetse n'abayoboke b'ishyaka riri ku butegetsi rya National Resistance Movement NRM. Mu bitabiriye uwo muhango harimo Perezida Felix Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ibi nari nabikubwiye, Perezida Toe Ache Salazi wa Ethiopia, Perezida Abrahimu Gali wa Sahara y'Iburengerazuba, Perezida Fure Nyasimbe wa Togo, Perezida Salva Kiir Mayardit wa Sudani y'Epfo, Perezida Samia Suluhu Hassan wa Tanzania ndetse na Perezida Evariste Ndayishimiye w'Uburundi. Urumva ko Perezida w'u Rwanda ntago yagiyeyo, Perezida wa Kenya William Ruto ntago yagiyeyo, ariko nabo bari mu nama mu gihugu cya Kenya na Emmanuel Macron, niko amakuru abyerekana. Ku rundi ruhande kandi u Rwanda rwari ruhagarariwe na Minisitiri w'Intebe Dr Nsengiyumva Justin. Mu ijambo rye rya nyuma ryo kurahira, Museveni yavuze ko azakomeza gushyira imbere umutekano, iterambere ry'ubukungu no guteza imbere ibikorwa remezo birimo imihanda, amashanyarazi n'inganda. Museveni amaze imyaka myinshi ku butegetsi kuko yafashe ubuyobozi bwa Uganda mu 1986 nyuma y'urugamba rw'amasasu rwari ruyobowe n'ingabo za NRA. Kuba arahiriye indi manda byatumye akomeza kuba umwe mu bayobozi bamaze igihe kinini ku butegetsi kuri uyu mugabane wa Afurika. Nubwo abayoboke be bavuga ko yazanye ituze n'iterambere, abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwe bakomeje kunenga uburyo amatora agenda ndetse n'ibikorwa bya politike muri Uganda. Bamwe mu batavuga rumwe na leta bavuga ko hakiri ibibazo bya demokarasi n'ubwisanzure bwa politike muri iyi manda nshya. Rero biteganyijwe ko ubutegetsi bwa Museveni buzakomeza kwibanda ku bukungu, umutekano w'imbere mu gihugu ndetse n'umubano wa Uganda n'ibihugu byo mu karere. Ku rundi ruhande, ejo nari nakubwiye ko Perezida Museveni na Tshisekedi bemeye gushimangira imikoranire mu bya gisirikare, ariko iyi nkuru nyikubwira mu buryo butarambuye biteye gute. Perezida wa Uganda Yoweri Guta Museveni na Perezida Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'itsinda ry'intumwa ze bagiranye ibiganiro byasize ibihugu byombi bisinyanye amasezerano yo kwagura imikoranire yabyo. Amakuru atangwa n'impande zombi avuga ko Kinshasa na Kampala byemeranyije gushimangira ubufatanye mu nzego zirimo ingufu, ibikorwa remezo, umutekano n'ubucuruzi. Museveni abinyujije ku rubuga rwe rwa X yavuze ko yagiranye na Tshisekedi ibiganiro bitanga umusaruro ku mutekano, ubucuruzi, ibikorwa remezo ndetse n'ubufatanye mu bya peteroli. Mu byo abayobozi bombi biyemeje harimo gushimangira ubufatanye mu gucunga umutekano w'imipaka ihuza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse na Uganda biciye mu gushira mu bikorwa ibikorwa bya gisirikare bizwi nka Operation Shuja. Ibihugu byombi bimaze imyaka irenga 4 bihuriramo ngo birarwanya umutwe wa ADF, ariko nkabona ko uyu mutwe ukiri gukora unica abaturage mu burasirazuba bwa Kongo. Tshisekedi yashimiye Museveni ku by'ibiganiro byibanze ku ngingo zirimo igisirikare bagiranye. Ati, nyakubahwa Perezida, ndagira ngo mbashimire kubera ibikubiye mu biganiro twagiranye uyu munsi byatwemereye gusuzuma imikoranire y'ibisirikare byacu byombi, kubera ko nk'uko ubizi neza dusangiye umumaro wihariye ku mutekano n'ituze mu karere kose k'ibiyaga bigari. Aha mu karere by'umwihariko ingabo zacu n'inzego z'umutekano zikorana mu buryo buhuriweho. Biteganyijwe ko nyuma yo kuganira kuri uyu wa kabiri, Tshisekedi yitabira umuhango w'irahira rya Perezida Museveni ubera ku kibuga cy'ibirori cya Kololo. Nubwo rero Tshisekedi avuga yuko ashimira Perezida Museveni, nyamara Museveni niwe wakiriye ba General Makenga n'abarwanyi ba M23 ndetse anabemerera gukoresha ubutaka bwa Uganda kugira ngo bongere batere ubutegetsi bwa Perezida Tshisekedi. Niko ibya politike bimeze. Reka aya makuru tube tuyasoreje hano, ubwo turaza gusubira rwose anytime ninza kubona andi makuru mashya yabagezaho. Ubwo mukomeze kugira ibihe byiza inshuti zacu ziri muri Leta Zunze za Amerika, cyane muri Leta Indiana, Texas. Ku rundi ruhande rwose umusaza witwa Pablo uherereye hariya muri Leta ya Kansas, ndagusuhuje cyane na bagenzi bawe. Abandi bari muri Texas, inshuti zacu zirimo ba Evrine, turabasuhuje tubifuriza ibihe byiza. Ku mugabane w'Uburayi rwose, cyane mu Bwongereza, umugabo witwa Roger turagusuhuje. Abari muri Canada, bari muri Australia, ku mugabane wa Asia, Oceania, ku mugabane wa Afrika by'umwihariko mu Rwanda, Burundi, Tanzania, Kenya, Uganda, mu burasirazuba bwa Kongo, namwe tubifurije ibihe byiza. Muri Mozambique, Central Africa, Sudani y'Amajyepfo naho dufite abadukurikirana. Mwese Uwiteka akomeze kubana namwe.